الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, salah satu reporter Sekilas Tangerang Selatan. Kembali lagi, hari ini kita berada di kota Tangerang Selatan, tepatnya di daerah Kampung Poncol, Lengkong Wetan, di mana setelah tadi ba'da maghrib kita melaksanakan syukuran atau bahasa Betawinya itu selamatan di musola, dan sekarang ba'da isya ini kita mengadakan door to door ke rumah masing-masing. Nah, ini salah satunya adalah kita diberikan bingkisan berupa makanan dan lain-lain, yaitu untuk menambahkan rasa keberkahan kita semua. Dan saya mengucapkan dari Sekilas Tangerang Selatan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله